Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva uyena udokotela uMhlongo bathi ubaba kaZinto ziyenzeka. Sikhona ke la esigodlweni esikhulu namhlanje eMgababa sihleli nje esihlalweni se-TV Mhlongo Dr. Mhlongo TV. Sicela usubscribe wena osekhaya masula like kwenzela ukuthi amanye amavidiyo ukwazi ukuwathola phela ngenxa yokuthi wonke amavidiyo thina siwakhiphayo asuke eza nezimfundiso ezinhle nezimfundiso ezimnandi ukuthi kahle kahle ukwelapha kuyini. So ke wonke umuntu ofuna ukusizakala usithola khona la endaweni yaseMgababa e-Area 7 ngakamthathelwa isitobhi sakhona. Sike Ndumbeni ke njengamanje la eNdumbeni senza yonke into ekufanele yenzeke. Sinezigaba ezahlukene njengoba ubona nje lapha ukuthi nayi indumba nasi isigodlo yindlu le kodwa yindlu futhi enezindlu ezimbili ngaphakathi. Kufike kube khona le ndlu esikuyona ezihlala nje obubona nje izigubhu zokuphakamisa abantu kuzoba nesigubhu nenye indlu engaphakathi ke eyimfihlo la kulomnyango ke akungeni nombani kodwa kungena umuntu oze ngesigaba esithize noma kungena umuntu ozofuna into ethize hleze angangeni futhi naye kube ukuthi mina engingena khona ngoba ngiyomreporta lowo muntu loyo. Ngiqonda ukuthi abantu abaphakamiswa lekhaya ke njengoba ukuza ukuthi sifuna amagama abo nezibongo sizofuna nako konke lokho sikufunayo sikufunela ukuhambisa la ngaphakathi ukuthi noma ungazophakamisa lekhaya ngikwazi ukuthi usibani wasibani bani kodwa kubalekile ukuthi ulilethe igama lakho sikwazi ukukhuphuka nawe sihambe sibuyele la ngaphakathi. Ngiqonda ukuthi ke inamba esitholakala kona 0883 406 8658 ikaMhlongo ke Zangomeni e-Area 7. Uwena ke wazi ubuhlungu besicathulo sakho ukuthi yini exakile, uwena owazi into eyinkinga yakho ukuthi yini inkinga yakho. Namhlanje ke sihlalele nje sipholile siyasebenza abantu seleke siqale ekseni kusa sisebenza abantu ngendlela emangalisayo. Uyabona nje amagama abantu nanka amagama abantu egcwele la mase egcwele lamagama siyawathatha ke siwabuyisele ngaphakathi lo basket masubuya u-empty ungasenalutho. Ngiqonda ukuthi ayikho into engakhulumi la kulesigodlo yonke into ekhona la iyakhuluma yonke into ekhona la iyakhuluma. Uzwe abantu bekhala ke bethi bona bafuna izinto ziyenzeka. Nango izinto ziyenzeka. Masikhuluma ngozinto ziyenzeka sike sikhuluma ngalaba le bhodlela leli 7,500 rand. 2 uyalibhukhela le bhodlela ukwazi ukuposelwa lona usinike iPep code yaka Pep code. Le Pep code mase siyakulethela le bhodlela usinike igama lakho mase usinike isithombe usinike mase sikunika le bhodlela esilibiza ngestebhiso akukona ukuthwala ukuphakamisa. La ekhaya mesiphakamisa abantu asifuni ngisho inkukhu asifuni ngisho inkomo asifuni ngisho igusha asifuni ngisho imbuzi kodwa into esifunayo sifuna umuntu wakini ongasekho phela either ugogo noma umalume noma auntie noma ubani mase sikuphakamisa ngayo. Ngiqonda ukuthi ke 083 406 8658 078 11 71063. Wena owazi ubuhlungu besicathulo usengeza kuthina uzofuna ulwazi olunjula siyanikhombisa kodwa sinikhombisi konke sileke sinibambela nje lapha nalapha nikwazi ukubona ukuthi masikhuluma ngomnyanga sikhuluma ngani akusona isikesh lesi sisidlalayo asethi senza into yangempela ukuthi abantu babone ukuthi kahle kahle ukuphila kuba yini. Wena wazi ukuthi ubuhlungu besicathulo sakho sinjani namhlanje nje obubona nje sibhizi sidulu kwesimanzi kodwa ngithi angithathe leli thuba elincane sikwazi ukubabonisa abantu ukuthi la kwaMhlongo noma ungasifica kunjani asiqashile asisebenzele eThekwini edrobheni asisebenzele eflatini asisebenzele mthondo sisebenzele ekhaya nje obubona nje urawond lesi sigodlo lesi angikwazi ukubaleka ngishiye isigodlo sami ingcono ngingabulawela khona la. Ngiqonda ukuthi konke engikwenzayo ngiyacophelela ukuthi akukho umuntu engixabana naye ngenxa ukuthi akukho lengaya khona kusekhaya la kusekhaya noma ngabe izindlu zodaka kusekhaya. Ngiqonda ukuthi wena thatha le number 0883 406 8658. Sesiphelile isikhathi salaba sesiphelile isikhathi salaba wena khona uzokwazi ukuthi ucebe ube right thola lona ke ngcono oyiwashi mase singakhela izinto zenzeke mase uthola iringi siwakhela into yenzeke mase uthola ilokhuzana ifoni upopopo mase senza izinto zenzeke nje ubona le Ndumbeni nawe kuyoba njena kwena nayi imali igcwele asinayo inkinga siyalapha nje utake it or leave it. Ongafuna ukusizwa la kaMhlongo asimncenge akahamba ayosizakala kwendawo kodwa wena ufuna ukuthwala ngengane zakini ungalokothi uze la wena ufuna ukuthwala ngomalume wakho ungalokothi uze la ngenxa yokuthi thina sisebenza ngabantu abaphilayo ukuthi uma uphakamisile kufa abantu abaphilayo sisebenza ngokuthi la akungafi umuntu kodwa wena ucebe
ube nemali. Wena nje ufuna ukubulala odadewenu, umuntu ozofika la mhlo ngathi mina sengihlupheke kwanele noma kungenzeka noma yini, ngeke simsize lowo muntu ngoba umuntu ongazazi ukuthi ufunani. Kodwa lo ufuna ukuceba ngalokuthi kube khona abantu abazofa kini, akukho right. Umbuzo wami uthi mase uceba wena kufa abantu ekhaya, kanti uyojabula nobani? Ngoba into ebalulekile ukuthi ujabule nomndeni wakho, ujabule nesizwe sakho, ujabule nabantu bakini. Mase befa bonke abantu uzojabula nobani? Ingakho-ke sikugqugquzela lelo njengabantu abakholwayo ukuthi phela ithi mawujabula kodwa umndeni wakho ube u-right, ukuthakasela lo bephila bonke abantu. Uma wakho uyaphila, ubaba wakho uyaphila, wonke umuntu uyaphila. 083406 8658 083406 8658. Asibambane khona-ke endaweni yasemgaba. Uyabhukwa lekhaya, umesana uphonse kangathi ungena ku-swimming pool nje, uyabhuka ey'nambeni zalekhaya 083406 8658. Asisebenzi ngomhla ka-25, asisebenzi ngomhla ka-25. Ngomhla ka-24 siyagcina, siphinde ngomhla ka-26 futhi sibuyele khona. Kuyabhukwa kodwa mose uqhamuka phela sisadla amakhekhe. Bhuka khona uzokwazi ukuthi uyeza, khona ngizokwazi ukuzila ukudla nami ngizila ikamera. Ngiyabonga kakhulu. Iyona leyo ndoda ubaba Zinto Zenza, kasibonganane futhi ke landelayo. Sekunjalo kunjalo, akujiki futhi.